ni muthoche de officially ndene wa metambo bondoni na kwenda wendo wemusi wendo wonziani wendo wawene bondoni na kwenda twende kwa zamani mwanzo tweka agero jambo ende ani kumuthocha andike hiyo kwa karibu Myello andiko hapo karibu Myello studio homo twambia na gire homo na by the way muthe ngona ndiboza Yesu mutange yuru na moza tetene atuke mutange iwadhaye wakwa nzebania na kuona nzebania Biado yani ndiko kendo kwa ajabu yani ndinona kamozo wakaini ni mwezo na janganga ndebetaba Traga kwa sababu ramba muthocha studio ene eta wa mondoe Myello mwena magitha nezo roja mbandi ageze tawata Arabi ende ngita ambeyo kunia ba yini kanisa yebe kuna ngita kethemba kiunundwe niwe akathala kima maiti nanga ezima ko thago zo imale jawe ndisi kanisa yake waenda ane ko abundi we ngita kethemba kiu nene no sema bande no Facebook Mutongo TV bo ndewa na kwilo ni zaya kumuthocha studio Michael Mwezi na gola bro zala ambia maotomokire na zanga liko isusie kalikozia Mombasa. Thank you so much kutoka Jackson Nzioki ya Kalifu Myello uyo munawe Sadi David ambia Mombasa mikindani tuemuka mpaka mwisho na ziambo muthocha mbeka na ngedi ni baadaye ibe akambe tamwa uwe na ngedi Joan Faith na kwa na mwana Justus mutiko Kalifu andiko Kalifu Myello as simple as that kanu kiliyoko azene ndi mike musimi na kuona asha karibu Myello likanto live then wa YouTube channel tuni Mutongo TV Mutongo TV Stock FM official kwa uno wende pia na kwelo la kusilangaliko ya ngaliko ya otomane ngaliko ya Facebook likana hindi YouTube ni Mutongo TV Stock FM official namba tuma nukwidi 23915 tutumwanie mzungu mwafrika karibu Myello Blessing Aaron karibu Myello Major Raphael karibu Myello Mtwapa tuko ndani Rose Nelius karibu Myello Yaji raya ke dizinike kamba ni Kiswahili ka ane jao no rabi oyu Winifred Mwendo karibu Myello Mwegi Titus Virginia isuraenda na pronounce ni so mundi yomona Virginia ikoda kupitia kuno masimo baina akona if darling I see you out Bakazi mudoketwa DJ Otto all the way from California thank you Peti Motiko Germany asante sana Josh Mozao Joska Wambua Mike na kuona mudoketwa Solompe Ndamani ngalikosia Qatar Doha Manroga ina kuona Mike muzi ndiko mwogete mwingi Kazamba ina kuona kamraza kazalama onotha Myello Mombasa road kana wogogo Hillary Clinton I see you Aisa Mwangala ngalikosia Likoni Mombasa thank you so much na wade maende na kule laindi isa ni twende tuko atoka wake mundu kitwa Justus ningoja ni Justus kadha nyangolwa Justus Myello mwana wa mutete na mutesia karibu sana asante Mike nito meno kana neno to eno ibaye sawa Biblia ni tukutana ko barane to kuti nakosewe yako ikwara nasie kuwa niko barane to Biblia na corona andia na bantu baandike Biblia ya eti all things are permissible but not all things are profitable maundu onthe ne metekelie lakini timo ndeme baita kana me utandethio ono kenda okela wikike atokemwe maundu onthe ne metekelie lakini timo ndeme no utandethio kwa ayu kama na lame utandithio na lama te no utandithio wembo wemo nsoka wemo utebwe kumi Biblia leje tomi akili dani pio yana ayusi ando mai wensoka mona hata satani nsoka Biblia ne mane sia sindo ile na imani sia satani kana woi isu number 2 lakini number 1 nsoka imani sia Yesu alilike nsoka sia Mose ila balawa wa konie sia masioganga ale jansoka sia uma nzoke mwe amele tutongi Mose alekilie mukwaji watu ika nzoka la yungwe toko elezia gamelia tutongi kutoze nzoka la jamela sia nzoka isu ichao Yesu ila nzoka sia eti yethi na ba yawe one komao manga pe nzoka emwe Mose woniwe nenga iyo thuku nzoka ya silver ila yakala ba emi ndo na ya pelwa muno aide ndeze Biblia da ni wa umami nzoka kana ndukakwe sisi ai baya na ibe wathi twaina nzoka ni ukilite ndo mesisia usisia kidano so ando nyine kile sema ona nzoka hivi amena mele wan nzoka takindo kedhoku ondo yu pesi ndo ilanse opio yuta nzoka imani sia Yesu lakini alonge mokie mame twike ando yake ngie mundu baya atikia satani ne beba satani tinzoka satani ne beba yine lika ya umie mabeba malika ngolweni daimoni si alika mob usiwe satani mob mama na mwene meze na mabeba mayo bariti ama tena mwe kwa wibeba ya mina no lika mundu usiwe akitea tebeba yu
Ebe bayuya satani la yalikile nsoka la kitiyeta satani lakini initially nsoka ya Yesu. Oto wa mwimbo mwe yoita nsoka mwe ya utebwe. Wa kwa dia twambe ya nangesu ya koya olo tuthete tumio kona sindu ila mseyota wathi wito wa mbenga no elewa mwana wangu ati speaker wathi wito wa mbenga ndo naje kindu kichake twigwe wathi usu yuosi we watwika yuosi we kwa the same thing watwikithia mbenga ni wathi wa satani ando mende to nenga satani nguma na monenga singa don't know why bolangele mike kidogo whether you watwika wathi uyu wito tukona wa mbenga wa tendele ni wa satani lakini wathi uyu ni wasonga waenda abiti bathingi cia kakina kake kusetha cio kayesa yeso tuma mundu ngwasiitika isia tu ta na saili kuabu bado wazaje maina na githiomo githio manathi isu cimbwa ithiomo cia alaika alaika manena ata kizungu kigamba jesinyi manena shatalaba boshi handele boshi talabakati leha manena yuaziana isilu kasie tune sisi alaika kwa iko adia ndio alaika manena ngane kana githiomo githio yes manena nikimbenga yetu nile atwikitwa imbenga nita mboku na ndite kuiza aidira manyete gospel benga maybe mambembe ni mama no kulambe mboku kulika tambengela yambie ukama apu you before Myello kolika kana kendo kila chae keseo vyo wathine wa Africa ni benga nondo wasisi atenela ando anza luo matenela maina atotekwe maina amethuke ya Africa nima na mebala ma record ya wabaya wathi wa munyonjo waenda mbaka ona walange metiwe a John Stoller na lange waenda Africa yonde a recording sieke wa Nairobi na inge kondo konge ando mama Malawi methuke cia wathi usuke la bandu baya aimya benga music na benga yako na wainza luo siambete tendele kesi kalenjini amero mbere akamba ekoyo manawe ndokyo yubali kama ngithi na ningwezo wakonya clip cha mwana ongeweta wa somebody gonora wekala Zimbabwe maiko na benga street ini yuna inapana ongi pastor Zambia na mbimba thisia kwa Zambia akona street ini agethe asine thetwe makona alu ketha nime kwela benga Zambia na indi kwa kathamite akamba inge na kutenange nondo wala wasiwa mabisa na ila sindu inge maendeze so wathi wa benga ndwa ino thoku lakini satani yo sabanga one wakwa paikoga mu Kristo ke akona benga kamera kakwinga kamba malezende maziro mavi ya kwenye masito mabalita wa Justus Myello mwana wa mutete na mutesia mume wa mbula na ni mwakethwa ni mbula na ke uthukomine mutangasi na bayala mana kola cia Myello kwa wakoli lo tangasi ninziokete otangasi ni kwambe au ningembwe TV ni une wiyo na ke weto ni mwini ni mwini ni na mbathi cia kumukumia kumutaya na kumokelia ngai ani mubeya muno nondo wa mutongo TV kunenga mwana uyu kwithe wa baba ndone ba tutandike ngita tukune na kwangu ne waba kwa ningi na kwatio niko nao bala banini tokwata Myello tambire kwenda peke ngwana kwamba mana wacho mutangazi chalo ki wajambe pambeyu chakwimba we mundu yuzo tuka no tuka mundu wetwa Myello kazi ndo ingi good chalo ki na chambe school na ambio yusomea primary nasomeye miangeni kwito Kilioko Masinga na nasomea high school nasomea ba Machakos boys wembe uiwembe ti we uiwembe twa wethe anu kanyana kwekale na alafu na umabu na the Andrew Crawford Media Training School na umabu na eka kendo kita wa internship na likalikanga ko isesene none kana none andikwe na tachiwe yambe Mbaitu FM na kona Mbaitu FM na imwe upio yani kwa beta kiasi wairaip na imono lakini ndiandikwa na chando lango ndo competition bado ya yolo na tangasi na inge so na umabu na VTG kwa musili na ndo siku kunena wa Kiswahili na nyina wana Kiswahili tu ili hata mutegwa na amo no tutegwa na ulika na sio mwana anengiwe naandike news na ya mashamba kagundo yamekunywa maji kwa muda wa wiki 2 sasa yani meonda nenyie kingu kazi anaona kindu gike yolika yule bwana umiende na adhiwadhi ai mashamba iko nini yamekunywa maji kwa muda wa wiki 1 sasa kangundo givo na iwe gazeti kwa dhuku kindu kimwa teacher kwa batele ebetageba na wethia uwaya ba na yo mutego uwaya mbe yu ambo bundi wano kini kindu kinda kamene na omanie na ebu nisingitani form 2 wetu kiza mbadi zeko nevikiya siamba hivi
Onge. Aye ngizoko. Ambaka ndo ngimevya. Nuwa ko le. Waisha biki yakati boy. Mbandi sionde ila sina yake kamba. Wewe lawa yake weka koneto. Of course tuambie na mototi yake jana na akwa. Akwa bo kange Martin na Mbovi. Wethe. Niwezekela kenzani asia na ngai. Mose ayeiwe kwa balao. Palamwe wake kuwa umewe ndipo Mose wegiara. Waelewe. Palamwe wake kuwa asia waitwa na tuonde twa tubisi. Mano si asia ayeiwe ku. Ngai ni wajabu muno. Yuba ule ani bonelewe. Ngono kana ni. Ngono tena ndithi kwelewa ngono tena. Okelubenoke. Hai. Na ayeiwe una inako na tia ikula kuivana vana. Ingene langwezo kwata bacho amonda bya kana nimewe ndibetia yango kule kutangiwa kwa kiende hiyo kanoli kuna gospel wa record ndazi of course speaking ndo kimwendo mataelewa kuhusu utangio kutangiwa ni chao kutangiwa ni kusarenda maisha mako kwa Yesu kwa haya being mundu weno weso supernatural kweuwe wakwa na wako ni limited lakini venga yulo waomve ula watumbie na kitutia chake kila kibwana na nanga ine beba wako na beba wako tiwa asia kana sula lakini beba wako tiwa mundu wako tiwa mundu ethe no mwene ngai beba wangite na wambaka na wambui ibwana na ngai okwaje yu la waithio ndeto bwana na ngai neke so ila wosa beba wa wiya under submission ya ula wakombi ula ni Yesu kuni kwa kwita wako tangiwa na tangiwe tene ni na miaka 12 twekambi kwa taba ni na raisi ana mbinge muno twakolwa nibenza be mundu ikomane ne wewe kana Yesu wako ko munthi mayamba ta imwati wako ndazi no bongo ndio tiwenye ninyo wakilia kwako warudia nyuma yangu na yumbo Yesu no bya ndo ingi maimepoa lakini thembu anze ona kagwenge masi ande Biblia nondo ila woka wasia mwe Yesu neno kambe waku nyene ngwetekela kana ni mwene nai na nena umbula ndeke pute situ akwa ibukune yake ku thiandike ibukune ya thayo amuthenya wa mwiso kithayo cha alama kwa manthi ni wa mwe nduka ulo ninye sietwa ni ya Yesu nena atangiwa amen zimbwa thi maani siata maandiko katika Alomi kilungu cha 10 na msuwe 10 wambea maana wendete maasia mundu aikia ngone lakini na yumbula na munuka wake kuvikia utangi kwa ula wikiite kana Yesu ni ngai na ndavumbula na munuka ungumbula nda atangi bado ni mutakatifu atalelo tamulunga lule uno rwazi wo mutange no wako nawo kimangu ni mutange ninge no ndo wana ona yucho nguna kwani nanye ningita yanese kwa ine soko na kwa nese uko na blues na ithinge mbenga izi ando izi siazungu nyone zokona mbenga una mbenga anenge wachuzie mbenga Myello nondo numeto kamba wa masako na mbenga konthoko kwangu ne rhythm ya mbenga tinze nondo mbenge no nimikonete ngaenda pa o uni ninete katatu mbenga nini state functions isi mbwana huru nindete mbewa huru kele ngaina mbewa mukathimwe na mbathila masakwa maisa kwa ithinge masakwa usuwa mbenga usu ninete ono identity ya mugamba ikina wanda ngukoni ikina aye twitene ndomba ngurathi rhythm ya bulambe rhythm ya bulambe nyo ndibu koni ya rhythm ukuna hizo koni solo Wani wando kuna soro da mbito mana rhythm. Ningo na rhythm. Lakini ndio officially name branded tamukoni wa solo. Ne branded tamukoni wa solo. Yuta wathi wako la wa mwene otoni na nguvu ninye na kone rhythm. Ninye na obedisi. Ninye na kone rhythm, ninye na kone solo, ninye na kone kaope, bisengo wako neta keyboard na bass. Na climax. Lakini baana kona
isu ni na monete ba kuja mbabu kasongo kwa kasongo ngino hiyo baba ni kalivi munako na ila ila wingi rhythm tu ndiko na lakini ne mlande tata mukoni wa solo ko ni waka na mambo mala solo ni lazima mambo mana rhythm ni lazima mana solo with lazima utabotuka no mana solo in the rhythm ndo mwana ingolia mondo hivi ka class 8 ni lazima mbe above 2 years pese ndo the 8 yote above 8 years ko ni isienda na sio ndo manete solo no huwa manete rhythm yeah na hiyo kakati ni wa gitari bina rhythm na solo la bina neva rhythm na akuta mukoni wa akango tabie we na mosongo wena mozongo kila kebina ne kunena kezongo kana kunena kekamba ni mtangazi wana kwa hiyo challenge wena mozongo hiyo aka mozongo kuma USA kila kebina iko kwa kezongo kana kunena kila kebina ne kila kezongo kana kunena kekamba kila kebina ne kila keteja unaona mundu kamomina rhythm kwake ndo mwana kikoyo wase koyo keke yake huo ni ukona lakini mnaongeza unaona mundu takitema tsunami solo kwake ndo mwana koyo yake huo ni munenge rhythm muone bwana wewe kuseti ngitani yeti ne wotongo eti solo ni wale ugezongo na kekamba ndo ndumwe muzungu na kaotele mine na kekamba kwanza ni fact the Africans tutatamu no we try a lot yethe tunena alo kayo kabundu kwa kekamba moko kinena moko na miaka manene wale wai ayengo ta video hiyo era bodo ke dize kama tabele kwende ya kidogo tukutekeba wewe zozu mwene otami na nguvu ngai utasinda kwa zangu mama wapeke kiki tunakiwa ni kwende no kama tena kiki tiwo wewe gerende niko za kwenda kwambara MC Judisado na kuona maglobe tuke kitanda kidogo tu zita wa cowbell lawan yande kwa Miss Bell sio ni ngombe kao na bell cowbell no ngengele la ngombe no tukuna kongo lakini ikaide ba kuna wanena ya solo tieno na nika kuna wako ndo kuingia na ba kuna la wako ndo kuingia ine sino kugezia ume ama ito maende ora kuina mambenga muno nuwe kala bandu kugezia katibu kugezia geni ona ndiko naondo mainete wewe nomba niambiu what do you say Felicitas Kalode out of Baghdad. Thank you so much, Galozia Baghdad. Freddy Mwangalembe, this is the man I like in my life, and I follow his footsteps. Mokete sana. Wewe. Titus muziki Myello tukuneka mka maimambero ndite. Movie Songo Junior. Mwana osi. Kyoka hao we. Nondo take the best. Kadenge Myello ni otambwa sana muno ikinyani. Dennis Kitile Biado kati wahala waita bo Myello no amina ndawa gwe. Amina ndawa na yazogunda. Mike Muzini watching from Mombasa, thank you. Wambua Mike ambe Biado ndoka makeo na kwa nienda umedhoa. Inde ni ambemie. Vaki serious. Waize wende kwa ni nemi. Ngeti tokeka. Kila ngai nilipua Julia ya jamu naye sawa kwanza. Mrasta Mzambia kedia Myello sana. Kama mrasta kaza lama nyine ndete kitu kiambete u. Haro ni tutu Myello ni bara na game no. Ai amramo ndema iko ndete ndi. Mwana ngaitoka Roma zono na ndugu mwe mazomere mazio. Asante munaona kwa ni bara. Mazomere bado mogere mwe mwe. Kwenda mutangazi yo. Wewe kedia Myello nendete uyu Myello ni bara na game no asante. Say hi to Myello Junior. Graphics njambini kuandarua tuned Myello ahumete ngala kwa mbenga Myello sawa pio kwanza ndevanya Myello tuko negative ikamwe Myello yo nawa kwa kani mako negative kaina mama maisa angaliko swinge mkomate wite mwe masomere maziro yiri mwana Myello andana ya kani mako ne kwa ba kiki kwangala kiki tu tuke
Sina kuna attendance 06 se umo wena bunde asia ni sadi mama udho kisende wa industry ya wavi chono bene wawanza ukusune ngokasile lo siyo wantu andanzini chono be awaya kazi wakomani ya twekala mombe twekala chono beka yole na uwe ya momba ya netwe no kuta kwa une ngwe kila mende sena ayi kila mende sina wakila ndende sikono kwa doze momba hizo ndizo bana mwene ukahakita iki ya ubwo mwe ibo ya nonge ibo kita ni mugu amboyo kwa kuna ngita yu embwana yake ilie nona kwa nembwana box yuni wewe ndiko nasi ndo hizo ambia bana ya koko kwa ya tuthi yani na mukule kwe ya ambia tuthi da yuko dhiko ya nenda nzini nomadi yetu ndila kitu ndi danzi ya bogine izili kwa yangwe walika bogine wana wangita na mbandi ndi akeni wa Maria na ndama mawenda yanoka ndaibo nezi iwe rao ilogo kwa nai mundu nyina na miaka ne yana nai munini muno njai mu lakini ndaiwa solo nyingu na solo kama umbeke labu lakini inga ini muwebe kindu kemo wanda ethisi yacho ndi mbwane si wathi ona wakwa ukambia nunga mane kuna nini wathi wako kathele ni mbwane wesi nina wakilungu chambe isu inge yola kithikwine lambe nina ya studio na sizia na to amina nanu ona ko shoot ni shoot ya design ndemo tabia ndimbwane wesi wande udungana iwe isu si andansi ke kaine sikaina wathi wake mangu kathi uthela aine mbona likile ndanzi metena muno lakini no nze ya ndio tatu utakuna mbenga ya ndazi wakona ya gospel ya ndazi maisha nenge mundu ndanengetwe maandiko maeti na yambe wa kuthayo na kikuo sakwa na dina cia ndanzi ne kikunyi na yambe wa kuthayo na kikuo sakwa kilo kwenda okubaza kuye kuthayo ona aro yenda kebeti akaba atie inge ndwenda kwa sakwa loenda kusakuwa ni free nwe lakini mega ora sakwete baike toteka na wana wasakuwa na ina mundu zumo kakua na kama maandiko mazia till death do you part kwa hiyo wailemba we careful pure any decision that you are making you monde ne ya any decision ndo kuna make yetina kila mundu ketha be kindu wa choose yenai wa kuna blanda ukakwebia na yoka kwemba kwa uno sio nyina make ye choice ke nondo wa itumi mbinge muno nondo be wathi umwe ni nete na ndita wethike cia mbathi ciakwa baikuwa tha kundeze wese ando ni mola wakana twa maandiko maite ndaje we kozua kundeze maandiko maasi ati ndisika na ndo masoma Biblia maandiko maasi ne ko tuetwa emwe kwa mundu kokua neti na usilelo it is appointed for a man to die once and after that judgment wa uma ko ndo kembo to no make choice oketha ni choices no kila wa make yewe ba ko songia makolio niko songia we kiunike etho na songia cia kilabu pa ya moments wa kwa wende ya no songia ko akora ke ruta kasio aya inaweza kama songia eba ana baje ngaika etho na tayanga ita chimbalonza wana kibalonza na muzio kiwake mango tamaye ndiye pamwe ondo banga kimango ene no makuni wajo yiro nene ama kunite vyo kwanza kunite cha lazima yi lazima weta akulete katokona malie pio loyo ate uvumbu aje kani na age jibalonza na no ngalikwenge no nazia no ko maanisha ba yari jibalonza ngalikwenge ende umbali tumetoka na mali tumefika ndio baba tunatambua kwamba wewe ni wewe na umela ba kenda mundu ande na yake bete ne bandu ni sawa nyinyi niwezi nena cha kwa kunena uwo ndio zile la mondo mbona mimi no na mwandikite tungithia kuathi ala ndema aguye mana ino kitoko kwanza ne karadi manda kimango ni mozdi na mnala ka mozdi tuleke kwa dikabu kwa diwa kunai kwa diwa kunaka kwa zina ba inaweze wadi wao utayo kizamu themba digo wawe lubawi na wanenga ni thayo wako kala nione kalivari na twakuona kuone bado we ona ngo wathi nendete hakuna wenda ati no intro
Nzama pa mundu wa utawa Myello kunela ba. Ngita utata koko kwa yu. Niko kona ila kwa tulekile uone uwe ndipita pitanja. Ndipita sia ngita kumatene babe kinunga yone ndipita sia ngita. Lakini yu koko ni slow. Yu keka netene ndo ngoja amini. In fact yuna asia kanyene mukoni wa dansi ni mbane makone ya life. Tamambo kana kitema. Kana ndome. Kero na kiamba ndo kiamba studio pio. Ndia pita senyi. Yu nambe yu koko na name kona. Okay. Pa Mango ndeno kuna hizo ngegeza. Hizo na dunde asia na ndia begasia. Ida kule the one man ngida ya guru ya kuna na jamu no. Lakini neno hakuna ano kuna ndia kuna koko tikoko kiko kale na kanaza ngode one man ngida yo kunere ba ni ya gwiwa wewe na ba ngone bezi kokone kawathi kama ba mwendete muno keba ndwithikizie niendete jiyu lakini BTC yake ni sembe aina mwana ukavuka base na kwa dhani asi amen amen ngamba ndi uko kuno bye we okay so kila wewe amba naweza kwanza you concept ba we na yo pio yana kwa yana you so yes ya ndio uko kuna yo kwa yuko walo ndio waambia kwa kuna 7 tweke BTC kwa kuna 7 kwa kuna 7 tweke 7
Ongalanga wasia. Wanga moja mwingi tawe ngao nawe Myello inezi aipe ningi malika mendane tumi tofauti cha ulikandeno awadhi kitumi chako cha kuna wadhi wa mbenga yu ne cha kitumi mwene kila kingone chako kuna wadhi wa mbenga enda ne chako one niko kita nene niko kita demonization ila yake iwe wadhi ni usu nondo nyenene se wadhi usu ndo ayino thoku lakini la mokie moza na mambe ya kuina matusi mabothethia wathi noelewa kwa hiyo kethia wekilia Winake ndo alafu pia wathi wa mbengo ndo wako na wa na ndo maithi kuina tene ndo la twaenda ndanzini ala maenda ndanzini mekanile la maenda kweka ku tuko ndo mese waelewa niyo yatumie yu wathio o criminalize wa pio yana kwa yana uthigwa kwa ndo mbio kuna katito ya no si ngitata roza ambena na kwanza pagupe yangu ne muno pio class 5 awake tukire kithuku kangu ile yu ndo tuika mundu andanzi na nene ngoelewa he loves me is my dad lakini pe ni wa criminalize iwe pi wathio mundu yeyote no kuna wathio wako kwito ukamba oneka ni mundu utesinga ina muthuku yani satani yokio ya wathio usu na umbe ya bunch uone wakwa ayeke yabisa wake ba ne kana withio na Kristo mayotomea tuiyo kona kanisa ni ndo kona bandu bayanza lakini ela nesie kwikala no kanethia no culture omundi ukathi wikie skati ukamba palika thina muno ndo ko aume mayeke ya skati ona lakini wembe ta isia muingo ta Pakistan nakutona kamini wekete ngwa isunda sasili no wele wakila ngweta mbe mundu kukulia you look very okay kwa witengemeana kithio na bai mundu waile kuosa kithio cha itondo kathi twaendie binda imwe kuboya katolone newe aithio andu maithio bia mai namba thi nasenga wow ya mambete na makwete kwina sia gugo na malaithete ngaibio kwanza bupe bakathea so culture ya bandu wathio methea tio ta Jamaica wathi andu alatangebu mundu usu kume munini asia wao ewa inyanethe huo kwa mone kaletu kaile kawo bu kitangane no yiwa butakana wa mukanya kuibu wangu ba yewa wagwan bless up emancipate yourself from mental slavery kudu pa imondo zwizo mwangu imondo zwizo mwaenda kaine kindu kinge wenze wathi emancipate yourself from mental slavery oya ndo zwi ma Zimbabwe sina na ndo iso mwe kindu kinge ndesa inondo enzani by the way Jamaica when we have gospel reggae and it does equally well yeah no se yuna mama mayondo ngemezi kwina hii na ngai yuso la menda ngai ndakasilela nai ndakasilela video akasilela nai ndakasilela video akasilela nai kwa nje video na nai ne jao kwa nje video na nai ugwa omunde na ene nai omunde ona wine na mundu akaukuna muno kewa wo lakini wao kuna wao lakini ndo mukolia kino no isi kitaucha kala mwendo lakini wewe wako umesia mwambetisia ndeka na ani wako betesia aratheresia kana lakini ndeka na ina best yaku yunga ukima upu na ketho yundu tuketha na cia kimakai ndo ka una ukimana kwa bahati mbaya na ukimana kana kabange wa muyonga ukuna mbunga kuyanga ukona uko ndo bia video na naike like thogu ni no my wife na muthe cha imbuna ndi muthe cha inge imbuna ndi muthe cha imbuna no elewa ndezo mukule mbona wa muna nya lari wanzi lo wapi nekende ile na nyonga cha umuna ya nuni no elewa
yumo ndozi no weke video lakini ndameka na yeye Mungu muelewa kwa nyalare adaka azilelwa nini na yeye ni motive ikwangelekani kwangelekani nokele nazi ne mwana yatwe ba otene mwe biado nene no kindo anewe si cha ubikie ke ukuumesia lakini nye ndiye ndake ubikie ke kuumesia no waelewa yune bityo lakini nye ngone yakwa ndikwika kondo so mundula wa thaitha ngai amambite ngai undu utona na mayai manaete wobo wa Kristo Yesu maandiko measia mbeni mabindani motu manu ngai etwie tote kuona indi yu enda kila mundu ekeata haumbule in the times of ignorance God pretended not to see, but now that you know the truth he commands everyone to repent. Ebinda leo tumanu ilaweka ebinda ignorance kila weka otesi ngai etwie tote kuona or you no way si ukweli tena ne komana yutagwize no na utabanja twendo yuake lokamo la inesu yuna usolela yu ndo wezi iwese mbene weka otesa ke yu wezi yu yezi ya yu ni wambea no beti ya lakini ndo weka na eno ndo na ende motive toto ndo yu mundu asia wena naye siawo wa kinambia ma atatiletwa muka utembwa ena naye isu ni origin ya mundu ndo naye alikile kwesela mundu ela wa ale anile na kwenda kwa ngai ningi ngawezi kwa mundu utezi ona ala mate ya Kristo ngewezi yisikie mpaka ni kila mundu ona Korani wetete so ila malea nile na kwenda kwa ngai mauma kwenda ni kwa ngai izu niyo yeta wanai ne kila mundu asia wanayo waelewa na yeye itawana kindu kimwe na yeye itawana mpaka mea Yesu baige ndo kenge keita ona wano maito lonzela ko maito tethia no wendie kabala pe Yesu akakuita akautethia no Yesu ona nyaku ona awila mbwa awilelo muno maiko tethia ona mubea ona pastor no wendie weta mundu bala ungua Yesu ndo kwa Yesu pe matei ona ula mwana ke weta wayona kandi mina kau weta wayona atumiwe nenga ina ale to wendie ne koyo ndale ile hivi na oswa ne koyo athikuo athia matabia maumbola nela maumbolile kabi oka yanga ino nezi we wate inde yo makona echo kutumie na ale anu ndo nezi we ndo mana no kana matabia maripendi andu ito makona ndoke neno kangobo ne ai wewe walina yona lipo tumwa kwenda nini Nineve aina wewe hizi maandiko mama mwana ndani meze bio wewe hizi maandiko no mbenga nayo kulikete muno kethia Myello kwenda kila nelia ndene wa wathi wako ndo ile maweta out ngita one of your strengths composition hiyo tungi wako ika ame wako membea amaja we maimu wewe we maimu mera wajao mimi neta wepe pamotheu ni maimu lakini ayo magwiri matheu ni pepa motheu twisaita pepa motheu yimo in fact katika na ile itakaeke wani kuuma pepa ile ingesi yonde onoka numa cha thengio yu waeke wa lakini umeze akwa ukuma pepa motheu no athala kwamba ni oba yanza na ndiweke ukauma pepa motheu na ya kuuma pepa ndiye kiawa people should know ko yu wathi wagweta wani jao ni pepa motheu maandiko meazia let this mind which was in Christ also be in you eka kiliko kiembwa na Yesu onaku kimwendene wako nondo kiembwa ndene wakwa ne ina no ni tungo wathi kwa example wangu kuli wathi tawa katiwa yu aite yu waite go uno babuthe wakwete na kwete ukawili ata umwandike inaki kana kindu kicha kwete wa wathi chaumanie na ini mandanzi alama tene na muno ala membwa na kithio chotha ithi wa uimu tiko weta ningi sanzo na nyikila nisi ngai omba mundu omba mundu ona tangita ino yake to yina kindu ndene kio sawasia wekia wa plugin ba kio sawasia yake to neka kwa yina sio maithi na twindo to tio ni bambe yake to na ndiko na base iko na solo nundu i-design eto kwa chao solo peke yake na yona no i-design eto kwa chao base ngai ya imbomba eke ka software ka utunga kana nanga wasi akweta wa onangenda bane ne tunge wathi bana ni nete biado na kamba na kamba onde kula mavika ni utunga wathi banga ino yinga ina kelangwina na ngakwina nesi kwandika na ngakwina nesi na nini na ngita esu ya mbezi na kamba nation yondo mambi the ana sindu sio na wathi wo wake kamba na mbenga noiwe nde kuandika nondo ni software nomba ne iwa yekitwe ndene wako you understand yikecha kwete wa wathi
Kutu watu watawadhi ukaita weki ukawazia bau akazia. Sometimes in sa quarter nebando. But in most cases on my side ne ota. Ndo makwota tayu my sister in law ndemweta. Ebi na mwini na otia yina pandu. Pea ndo ingi na inete wathi wae moyo muno anamukane winete. Na ndia record studio. Wewe wadhundu winete. Na wewe kwanza wae musio wako na wana naona ala kama yiko. But you see now obviously no fair levels. Fair levels ya siendo. So ya bikabu neve ya nyene simbati mundu ekaandika. Lakini pay inspiration. Kwangela nyoela wathi wa kwatwa studio. Yuta yune pebi na ndiye ninete nendete kwina nendete kwina wathi une na inio yu ndo maiwe sewe wathi ne na inio yu weta wa ni wale takuthaithwa mwe aitayo Yesu mwe ai ni wale takuthaithwa mwe aitayo. Lakini yune nendete kwina wathi usu mwana usu akwata keyboard na inionge wale wayo inspiration mwana usu akunie kendo akunua kwata ndudude akununa muendelea kwa naina na mwambikie microphone katana analika nikendo choka yunebu Yesu kotingwa mundu ono moto no bwana nyanaku ai bawande yumeletone yuwa yuzina tulungeye pa wokie yuba ukisebene pa bela ba yuba umekale wathinga inete yareke owe omekwa wathinga inete yareke kwa tunapie kidogo inspiration ndio 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 zindu mbingi kwa napo kidogo wazina ina ate niongoze Bwana popote ni endapo tajio nipate alafu dia rapite bila wewe Bwana siwezi nuweta usu kwambo rap ndo rap ngoja kidogo na niliamini binadamu wakanisetia pesa wakichajukini blessed na wanajam wana safari ya wokovu na majaribu mengi vikwazo temptation naleta jam nataka wendo nionge kwa mitaka nini madikaje wata kwanza andiki matagezi atawale kaka Kadi ne bata na mbeki baigeze kala nani na expiry date nani upon the block hakuda wash clean from sin but it black it make a better man and delivered and sanctified our precious is the flow uwezo atawale uzinewezi atawale niwezi lakini wewe ngwazia unau wewe ngwazia agende wangira go odukabiri kuna wewe lakini pe hadi ungi wetawae okay ndi vebidi yake ndi nevatalwa wita wina wati wakendi wetawa wakendi wina wanenoka ninoka that is my favorite song imagine be serious that is my favorite song nazani unekale mwana uzoshushu uweza kushoot video that is my favorite song na inaye akenoke mwane manie kana onda yala mamweteke nile Yesu ni wa malengi yoko mokotwa siana sianga hii nimegundua siri moja Bwana anayakumokea kawapa nicheza studio alagelo mbazembe njaka baseka kit hiyo ngoma ni kali pekeni ndio watu wangu ndiye wewe na wineke kamba lakini kambiana kayambila kuya ziamba netie pekino kemwani manie kana onde alama mweteke nile Yesu amanengie kumugwetwa imegundua siri moja Bwana waliokupokea ulikubali kawapa uwezo kufanyika wana wako sio kwa gharama ya pesa wala dhahabu kwa gharama ya kondoo wala njiwa kaina au kunzo unondo wake ina niambieni kuna kaiko nika ungi wa mindo hii wa bamba akona azisi akona na ini yake ile mebetu naona hiyo wina toa ni yete iki ebinda yago yekabika is that a true story yeah kana wewe utungwezene ayo tungi in fact nene kiyotia ngewa kwa ina kilungu jambe ndo kana mbo kwelesio banini wa mbetekele nene kiyotia liangewa sinondo wese ndo ya maundu maku muno andoni nyine tiwe mikola ne madam twaendo yambua ila yatawa mungiki kau nyina foleye moko ne mamungiki kawa come and see the andiela nisuthai na ko wondo na ko iwe mana bateke ndo mwekete kwa tumete ndo na mungiki nako ya setup ya setup ya
Thimo yenda mbuani kana ndikatwike Myello wene. Na no ka ni maundu maingi muno bando thoko tabisia bangi ekana nalani te bua thini. Ngautabia ukatelema. In fact yange maiwete ke aba. Tukawete. Kathoku thimo yekie. Ono no ni deputy witu nende kashagwa nende onesi othimbe wandu yu asia koniwe na umwangwa. Mbene ndanawe ndana kileti. Pesi ndo weka woke the andu weta. Ukenda mambo wera beto kino ambio ri. But kila mese satani wa miwe ninye yana kwa yana. Yana kwa yana ni wa miwe ninye. Mese peke wiki tu kana ukambane kana wili kasa winini kana wili kandi ni wa industry imwe lazima wende with this kuni wale kwemba with this kwese kwengai kana kengale kwesingi lakini nyekela nese Yesu ne wambongamea wathi wake kati Yesu na inie binda ya 2020 nondo 2020 nana laziwe hospitali na depression ndiwedete bu wathine na nena inie kila kindu chonthe nondo nena ngai undu ngai wanenisie wala wa mundu mukaeti wembe wa Yesu atwika oswola laini na kwatewe mabia kimangwe Yesu amenye ndio le muhimu kima ulote na nae etho wambe kwechebia mazemba maipyo inere lile mundu oke angwate maimbia ndo polisi kana ambwe kana ambike undu bayingwa mundu onomwe bayingwa mundu onomwe kendo kuta mundu cha ukoniembe na imo no wenda no wezi one they set up they set up ula wangu ne asimu akaito ni set up na ni set up na angwatia na changu lakini neche kiene sana ndo bala kenandi yeti bala nae waelewa na wathi ne onele tisino mbinge you when we say sibitali na comet HDU Independence Unit ina hiyo lo ICU ile bula alafu yule la chanze ngisi ICU ndo sawa na mundu aikwa akita akilio lakini yuba nae HDU mekasia ndele bunzi aisi baikwa tara to kuithio there wala na mundu abeba netungi ndakitali iko kana isi kwa corona kwa uma yalikanye nendene maimbona lyake yone maingo nangia maimbe endo twangalele nsebe ba ya mundu yanukuthi ndithindi mweke yanzebe mweso mwandite kumbe mundu uzunu endete sasa kweke na guo una guo ndiba una kwanekite mask lakini ninye naika baru mweso anena beka lile almost 1 week tia isolation ile unyazi yako isolate wa sibitali na numba kwa hiyo hata benge wasibu ona numba kwa na ile toketia kibetikana kwana na choba kupika na siana kona ile kala room yena ku yeto wa quarantine room yena ku neke ya le ungua momo indi corona na ile imwe yake mwana ya ayo kekela le ungua wangua ayo niwe na mtu wandi ndo kakona yu na ndikaweta kako niwe na omeangetinye ngonete ngita hizo ndolo hizo ndiye ndo kwa inaenda kidogo lakini no nina lakini ndiye ndao kaina nikanaka ikatwa nange kibende kaina ndo kidogo tu takati Yesu takeka ba Yesu lelo siamba sio vina kwitu siva sia solilwe ndamo kona siamba sio likana kwitu mwasio neleanelwa ndamo nyenetho no mie pamba na buti thanga toneteka wenetho no biweta ite na biuna ngola nangaleka muthe waku tikotunga mekeni tukeili ya ndo kikwaranĩtie kusumekanya kupe pamoja waku ni mukali muno na inie fengo studio alea ambia no pongo twesa kwinu amene mitapa we mwikeze kwimba mwe ni na ninyo mulo ba mukeria mwitapa niwenda kwambia ndo na mwenye na historia kwa mwenye tata nekata ni iliwambia mwandu kaine kenduchu sha twinete na imanyi na mwege ndichuke ili ambia kwa siokelela takeka ba Yesu lelo sionda sio vina kwitu mwasioneleanelwa namo nyinitho na umie pamba na buti thanda tuneteka wenitho no biweta ite na biuna ngola nangaleka imuthwa angule wina kende chuna mweti neze kende chu anicho na tinezi na naleilwe na ndwele studio ulonge wa ipa ndiye ndo mweta no mwini munini mali amambia tise don't do that it was a problem ni ando maima maka na maandiko mazi atutalealwa tatulondo twakuwa wa kila muthema satani mbwa hatu siemeta na nesile pa ya uluna pa ya kuwa makutano nethe umeana mekuanete amota umeana moko likelo lini ndi yani mwana usu wana usibi yuko kwake mwana usu ekuanete kweka uta musibi kurulikite malata mwanza
na kasioka katoleka kuoko bana ati yebinde ya kuoko ya toma mama na tibutu kunete simwana moyete ambulance kai sauka na umeana na kila umwe ile to kuye lakini umena ndana kwa nundu no kubeba wone buye thiko lakini muzi ati wene no kuye tutale alo ta malondu makwa wa kila ndeile wanga nyakwa kila ndeile na ngaine woto sobea very true rebinda nyingi na kolo kile na ngale ya kwela nene meru ende kwa nakana kako ila hii mindo haina ende kwa nakana kako kaminie mutiani wa class cha mama ya kaini kwa mtumea lakini mwana ke form 2 tukweto maana ngewane ngewethe maina kalamana iso so ina kolo hizo meru wenda we moto wenda imwe ko ene weta thithi ya ku wewe ndo na kana badi tu thithi ya ku yandi ana iweze na ni chao chaende aina ya Simon yondo ukubiona kaba mundu wemulepi Simu utwete ngali kino kila no niwe Simon ndiweta kuo yindo likazi ngia Simon ndi sina na elo ele chawo wiso kila siyote toko na mundu Stella mengele no lekilie wewe please what share ndela iyo ale chakendo kebyona ke connect embizengo takela ke noma nako niyo yinendo ezikezi ibwe akunze pekwa dikangwa konete ka corona keba pekwa dikangwa corona wa konete kana muno corona yaiba pekwa dikai kala na buyo muno pekwa di wako nango kidogo ndaba koni azimo umie keyboard kuja keyboard ndo kwa dezi ngida inde kaina watende kau ina kainere reza wanaibwa na bitete bae nae adamaize weko bige mango wako bitoke mango weze wathi mbwane wathi yungo ngwelese nesoma me wathi ne chao usube ano mataelewa wathi ndo mwakewo wathi ne wathi kewo sewage ndio sewage lakini no kewo ti sawa ni sawa maumao no kewo liquid liquid mautata jikewo na petrol jikewo iwathi ne kewo no kula ne tofauti pe kewo chokanga kemuno pe kingi bane sewage na ivasha ba average pe kingi kebio be bantu bangina twaye kune my brother in law pa kwase kewo kebio mbe pe kewo kingi maumao no kewo mata no kewo so wathi ne wathi that's what I believe nyina wathi ne lakini pa ina inspiration yake mango hizo maizo adiwa ese mwana osi no na imuthukumi munene wanga iwe kiota kwa nyala rondo wala ati sika na mundu utakitwa embathi cia mwana osi mwana osuma alafu kenze asa no sio gita hata mundu ni cia ngita alafu kila kenze ngaze cha mwana osi mundu ucio asiwe 1970 na kwenda 2000 ki miaka 30 tayeso ni miaka 30 mwana nayo kiboy bande na chochote ndi nineta wathi umwe na keimete mpathi bingi bita tanenge za ko lezo no ngi ni wa kalonde mbiki ne cha kana kwesengeni mwana ni sindu kana kwambe ine na miaka 3 wala yi ko le yino nenda wengole sia ndio in 30 years kuma sia volume mpaka volume 20 yai 20 chao yai 2020 ene 22 hii 22 yako ni we cha 20 yako ni cha 20 ndo ndiwa ndo wa record yi bandu we wathi wacha nendete wako na u nombeke akunu andoka kari wako nau eri dime kona wara kana wino abaini weta washio ya kitwi awendete mono zinakona mamiri dime aweze wathi usiniwe wosi we wathi usiyu usungonete yiwa musyo niwe bosi we tio ni thinai
Usianze kuanida 20. Uyo waziwe wathi wina wa. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Ngiago ya wathi ni wathi. Niwe ibu anene. Yinga yu studio na diko nu. Bikiye ngita. Angalanga. Yuko kwa level sindu sitapeonge. Peonge bado. Peonge ni itatu sia gospel sumediwa ba. So we za kwethia wathi no wathi si. Okay, Winake no not sumete. Do re mi fa sol la ti da. Bai no tinge. Twemirukira twabiromirukira na masame tu mambe wakati. Pia mati ne ba maza Myello Facebook ito ba. Ino sio kwa Facebook. Baba tuma kukwatia ba ya YouTube. Ando namba ya shambi kizi ya birozi ndo kodo makodo baadaye. YouTube ndio Justus Myello official. Unaweza kwanza subscribe ya wetu. Ando meka ando subscribe ya mundu eno. Ani mabetio by the way ebunde siku subscribe ya mundu ene. Ngaingethe ya subscriber makwa moki ngilima na 3 or uni na 170. Chose mundu muko na ina nako Nigeria wayati we. Osinachi. Hiyo Osinachi. Ini wenu emwe. Wikama usenyo Yeso ni wenye ndinonge. Osinachi. Wayo wayusi. Inaweze. Ekuweme. Yu madam ozu akwa anaye na 3 million views. Akwa si ambata jine 10. Iti amo dedi ada. You are views you ndo kaziwe na views yana. Ulonge koso. Ulawa isi I cry you will cry. Ozu. Ona ndiye we over 10 tafadhali mweka subscribe ya imondo wakwa. Myello na channel ya YouTube subscribe wewe da. Ku subscribe ni mana free of charge. Ani jana mayelewa. Marabeni channel ya kama wewe kauka tune. Wenewe sine na 42 million views. Toto. Kumelana alikile YouTube. Ando asu 42 million pakoso ando 1 million. Makani subscribe ya. Nume na umana wena. Ruta withena. Ngima dithena. Nimba ndio wane we magambo ni alama nene manenge we. I want to appreciate some online love because like YouTube and ngona pa mena mingene na kuhisia weekly live na family ya weekly live nzio ka family yako na menzini kama na kemati kama ka kambwe na kuona lomo wa mazolo na kuona mundo kwetwa Michael Mwithia ina kuona mundo kwetwa Zefania kalosea ata ina kuona. Thank you so much kunde kala metambole mama nenge namba yazi namba yenu chanya nikira by the way kila na chanya nikira wata chanya chao kira Justus Myello official. Justus Myello official ndio subscribe mwende na kwa mbenga ya ngai ya gospel. Nape namba ya simu ndo maneno. Namba ya simu yiba. Pengwa mwa shabiki. Namba ya simu ino. Namba ino ya simu tu inenga neno. Maana ngende ndo Facebook wala ndo nao. Tukone Facebook maybe kwa communication. Anambela kwa ila mwina yo ila mwisi. Na ngaye imotethio ndo nesu. Kaya maenda kunyandembo. Nambele ngini ya manema block line wene. Lakini one manenge nambesu. Alafu nambesu wamekwata nduka kita text. Nduka kono itafadhali. Nduka kono 0720 0720 815 665 0720 815 665 Hizi namba ya Myello wende wimwini wende so mandara nake wende ndeza obudje gitaa alizino muko mani okundo siadhini namba kede 0720 815 665 duka mekono you save is in the end mweso tu mwanya baadaye twambito minokililia Myello nene save wando ingemendo utika Myello mno kada yani me uamu yema akona na kila wende na kwika what kind of an advice maybe to no nengo mundu webande nene sikila kila muno yebo nililo kile wao ndo lakini po muno ndo kwe murabyo kendo yolo awadi muno wadi wa by the way ni alama ina gospel ni muno makona ngita very few of them so be mundu wenda we para na talent yako na before you is when the winner gospel kokona uko ni wangita ogende akona ba stage yokwenda ngita no sei
no sio ketha we mwini na ngai ne wekete kendo kecha wini nthini waku ndukona ta wekie mistake ange masi anye nenda kitale ne nasi ne mwalimu aye ngai ni mwe ngai yekete otangasi nthini wakwa na bado ne wekete wini nthini wakwa lakini kila ne wetani kana mundu embwa na ndumeana eli mundu embwa ne buya mapatha as far as talent is concerned yo na kungosia eti ti utangasi woka peo kindu kingi passion yo ya kendo so ula wakwite buya is ya Isau na Yakobo Isau we wake ni kuthinsie ma kumanda leu Isau no waina mawia maingi uzu yana mawia maingi nzi ya kwenda wa Isaka na yuni aimbete Isau ene na ke Yakobo atende tota kwa na ekayo kamundu kainyake takwa kapole takwa kamundu kainyake Haelewa lakini kaina kindu cha ngai utangazula na tangasa amba itu FM ni muziona iwanenga mbesa na inguma Biado ni kwatia wisi neze muno na ati inguma isu cionthe ni concentrate ba wi ba be Yakobo usuni Esau kethekane kunzima isu nzima so no yandu maolange nzima betelo eti weni Yesu ite amakoyo ewe kana na makoyo ni utwikithia mutei wandu mwelewa so ndiku ya mundu a resign we yani Biado nina kyo resign kwa kunembe izibandi nyaye ndina kyo lakini nako ya zingatia muno kila kina kindu kila wona kicho kina ngai ikala na kiu mwelewa kila kwaze nyela ngwina wathi une ngominisa yikwangeleka ni wathi suya kekati Yesu nina hapo isi mathayo bandu me anata mainge mama yi muthemani tabawe manda mungimbe ai baba imada muibamwa tikile twa mwiki ya wathi wa kai ya cia mathina azu no mo wabetele na ndimwisi so many people have gone through hell on this earth na ile na ini kekati Yesu kweli nimbwa nakwi wisi nina eti nimbwa nakwi na ndimba na tene muno pyu na ngola ngingo ekatilika na ngoa na angalika imutho andu mayenda akwe uo kweli lakini yuni no ni mayambe ya kwetikila kweli kekati Yesu wende amatebo iyo mambe ya kwetikila so wa kindu chuwe nacho mthini waku kikathima mundu na ngai yake kiye bau ena intention yake athima mundu kila kingi ni ubande ni wa meiyo mama ukutha ko kindu kimwe Biado no nesi utha ka bass mama utha ka keyboard mama utha ka solo kana o kindu kimwe nondo wathi wisene na moyo mo wethe ano to no thibaza kila kingi kayo buthia wathi nyina resign iye weane na alika wathi na nikite projects nzeo na wathi nyine wa mwiso wa mwaine wathi umbela ni kalane bana wathi kibeti kila ne twaite na kwa mania chongeta wathi ba masako bambe ikwati no building ni wena tu ba yambe ndo asome abani ba ita nibs kala ita ile ba kumwende ni yoba yani yebunde na mwe kabandu ebati hello so pamwe beba utongozi ngale yakwa nwali ngale siyakwa lesi onde nawa na ila nara nela nena ngita tena mbone kindu chakwa ba ona kabulaga ga ona ndo baibuthia wathi mbezia wathi wathi baibu yongo kuna Myello ndiwe yonge ngona no mo ningi ona netwa chathi ni kwina kuya na songetha cia chio kusongethia kio wathi yenda na my wife kiwe mbwa bodyguard ndo kwanza ni ba niweze karate kidogo aiye akitaye kalobu niweze ba ndiza kwetwe namba Iresibe wabea ndio maiki ya kwanza na mbeko wembe omana tamata beti amina na ikalaba ya ndi na Aweze kudika tukazela okianga tembea na kibeti lakini ndithe na namba ine manenga mayo ndo na kewizi ine manenga iko meno no ningi na mafans makwa na kwengwa ambio tembea my sisters makwa they are sisters in Christ ona kwengwa ambio tembea kibeti maglobe ona na aguke ya manamba kanisi ene kukoneka wapi aya tena kama dream nokile thank you so much for watching nimogea muno Myello kondoka studio tukwendeo sio ndenu wathi wa unyaka indio tukapa thoke aba peka section na agere roe kina ya kesha kaune ngoka ona ngoko sungethia ba live na mbandi yakwa ukune mbandi yaku pio ndo mbanda kwambata pio ndikaimba ndibitia ko kuboeta ya mituke muno huwe na timu yako kuna base hiyo kila kindu na wakethia wa Mbuga wa Glory Studios ikomweze wa Mbuga tiwo nako ni kawathi kaka nako na wabau ndiko na wai mundu ekanye thank you so much Mbuga ayakawe na Mbuga nenda makoni akaga kona uga baiba ayapia ni magu ongedio nenda makoni akaga kona uga
karanga to joma we talented mona ayengi tawo pepe na winde yakwe umakedi uzino uzoko nomaide pepe no mekiro umakedi kibeti chakwa Faith mbula wa Myello sio Myello kana kakolari na Lovelin inyakwa na yakwa mashabiki makwa onthe kula mwabika dunia nima zimembo ya dunia nima sio kama boka ingine mimi ani wana na Benjamin no Kililimbi Myello la onthe bi maiko ma tati je yoto ni mwa agwe aje ne uka umupulise ngita ketheka imo ngo sia California nanye kwa lambe kwa mapoza na ingita na kitoko nondo ongita ila nako na mone bala na ile kwimbwa na bala ne omonde na ninge nendambwa ini asio onthe makona ambenga onthe ninge onthe tuindo namo na nyindi mabothasia lakini yuki lakebo ithio mbetu thikala maisha atu ikale twese Yesu no thengei muno na ula muswa niko twitwe imwe mundu gukwane tina wa uno silelo tio mande kwa meazio la woyenda koja ingi makula break ebi rumina na kamoto minona kembo twede ne wa kwambile tenu akilingu cha ni cha vyangwa lakini one nero ndo bana wa Cloud9 nina muna to akana niko akwela onja muna wako to wa mesha sana nina magulob do tinlanga leko sia sio kemaune na kwa tukelobu tunakana niko tozonga ngekinya kwa weekend mambo mbanje bakubina aku wendo me support ndao milioni nenyo kiende akaba kawaida twende na kukile wadi wa Mbenga bakazi we are the Benga nation supporting enjoying and promoting Benga music nina kuna nonge tiwa meza kuna ngebidi mama ngelero ya kana mbone buna ana roko na wadi ba ono karidi mo